Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Tiché. Quel est le bail ici? Oui, vous avez pour nous. Oh! La gen bel ti ba, kache pou menaj mwen. Kap, sowe mwen. Kwa panse, kache yon ti ba sa pou menaj mwen. Gen el ba isen mwen. Kwe nou pa lave la mwen ba yon. Che. Você já tomou isso ali? Eu sou do Aisen, a minha pô. Ah, não consegue pas bon, é como se pas. Depois de Aisen. Ça va aller plus là. Bien entendu. Dominicain là. Mal, il y a des familles, mon cher. Voilà quitter. Ah, mais pas même parce que mon bagage. Ah, il y a des familles, mon cher. Esse som não tem. Ouais, au bon ça. Je pas même sérieux même non. En fait, comme là, on salue pour proposer pour parler créole là, à proposer par ici. Dominicain. Yo, sa ka fet a? Sa ka fet mwen? Nou pose yo a. Ah, mwen chè. Yo, mwen te di mwen do la la. Si moun jomi la dan dat pa pale klo la ve li Ah, li gwa sou Dominikè di baba? Jwa ou la Dominikè di. Yo, ou mache korek men? A baz, mwen mache korek kwa pa, we? De yo apiyeje baz, imigrasyon ki de yo baz. Como ele vai sortir? Oh, a fason haisyen. da se ton haisyen. Dan dat pa pale avou. Mersi! Tú tienes problemas, él tiene problemas, ella está con problemas, vecino problema, vecina problema, amigo